Assalomu alaykum ko'rsh. Alaykum ko'rshi qilasan. Shu kupilsizmi? Iya, men Range Rover aldım. Qutu olsun. Rahmet. Молодец. A shu buni oldim. Bu sinab beradi bu. Yo'q, sinmaydi. Stereotip brat. Yildir aytaveradi ku, bilmayman. Kamera olsangiz mı Yo'q, o'zimdan aytdi o'zi. Arzon qildi mana bir yer ketib qolgan qo'y. Нормально машина. Iya. Все, жақсы ko'rsh. Че, давай qutu olersin. Bir yer sinab labaylar. Ne yaptırsın? Че, сломался что ли? Да нет, просто машину грею. Сынбадымы еще, нормально? Не, нормально, брат. Қалайсыңдар өзі? Ассалаумалейкум, көрші. Че, бір апта болды машинаң тұрғанда, тыныштық па, сломался что ли? Жоқ, командировкада болдым ғой мен. Че, не сломался, дұрыс па бәрі? Нет, нормально. Ассалаумалейкум, көрші, қалай? Ассалаумалейкум. Че, не yaptırsın? Такси күтіп тұрған ғой. Че, что-то сломался, да? Да нет, не сломался. Кеше туалет қамыз ғой бір жерде, сол машинаны қалдырып кеткен, қазір барып алып кету керек. Что, вообще нормально?